tika chwalo dwana kongdong direct bot lutedero. Ma report ma ana mera chwalo direct bot lutedero. Megina, wegina, waina, nerina, lumegina, kiu megina, mati chuli lan weng. Mati go gang pa chuli mo keken. Report ti ana tika dwane botu, malupe ki kita ana worro kede kin ping. Ma neno kede kit ma lutela ma wun uchwalo gi. Pikare ma pol pe mwaka ma pol ni gu chet gu chung pi wun i parliament ot moko chik me Uganda. Win lo kana matiyo te itu in ngat mo ke kan yadung yom mi kumbedi. Chim tie we te der. In ngat me tik smartphone tim mabe. Wek loko o wa bon ma mani bot ba bani la meru wa neru wa wayu loko o bore. Report ti en. Wono te ka chwal lo tela ni gu bien. Ki yom chwin won lo te der. Ene lo bul kui matego. Ento ongeo man lutela ni kit magiti ka time kini kum lutino mamiku mati tim magiti Kampala ne kongda white ken pen parliament ni od mo ti Kampala ini chere no la tela moni tika gedo ode win mabe la tela moni tika gedo ode ini chere side kuni no fuaman tela loka oti ini pala pa chuli la tela na chuli fuaman tela loka engineer made yob ore tela loka oti pang ata chuli achi kaire magwoko side pala dit en la tela en tia chuli askari ba tia chuli gwak ma aga ma en agi ye no ke la tien pangat boni ka gwoko side ma mege pian tam ko ni kwalo material la tino vuri side ke yudi wo wai di cheng no te kanano dim muchar ne pe karo alimia rio mugi chula limia chel piara bi mugo alimia rio chene mana tien ma mikbu ngi gang manung la tela mono gamo ni uti Kampala ker gang kati gang eno la tela matiki factory ne Kampala no secretary ne la loga cashier ne la loga manager ne la loga askari magwako factory pala tela eni tia chuli ke woda chuli miro nen ni factory gi wo ubed mabe mapege tor ke kwalo gi mo man chul malotela wa chulu wa kede wun an wa waje ni kongi lok lotela district weng pabe wa go district weng madung la tela mo neno ri uloko report ma ade do yuki team la tela mo la tik mati radio mo achil gi gulu ma pabe wa nye o connecting an bo la tela mo achil magang Kampala ka ni ko ni tigi chemba ne ko ni tigi ngone me kono ngone en ngeo ulu la tele tigi oide mo madit ma eno gedo kamoni chedong la dit la tije ma ti radio ajulu timo ticheng mabe mada ino tigi gine ni me designing kamo chalo court hole gi kono ngoge reception maleng ajulu entity ba ni luan ajulu ke luan ana o ko la ti radio ni tie en la tele ti office eno chok Parliament Avenue wadonyo cha tekne ne taptu joy ila ti radio ni wajali eni bene kapenta marugu sute ko man manyuri te loke wanu po wa bill wa kote kumwa pien ma tiuti bo pe wa bill sute kumwa man lok man tele wajo pien ne na tuja rugu sut atiki kote mo ma ga yer ga kama nge ati gere sut pera ti bene ka cher office pa dan ma dit atama ni bena anen telo chimo an yot la tela ni utuk nena ke wang mo kita fuj neno ke yoni ki wiudun ki kenyu ucha logi la ti radio mo connect na ni jal tie woda loga mo ni tie yu anu tika yubu gene mo hotel mo i western karma chero katimu tu visitation kuja jali omi anamba ne kono nye nga we angi fonna otimo tich mabe mada inde ke chawo wa logen ma anda ti office bore yudi nene meno eni tichane dong loko giki kenyu wai mara wai ni kapenta mo marugu sut kumeno chal tich me bo pere koma man loko la tele en loko giki kenyu pe dono luwa apenyo eno mera mo connect arba ja loko la dir ni la dir te wai ni no na pala loka cha ni me no ka tich mo ni west hotel mo pege mi ati mar report ma adi adwo ne live ki Kampala botu
kita lu tela ni gi loko dut gi kede ka dong guta gi tamadong gi no gi mo mabe mo kene utina nyira mama ina no gi pache kede gi pale kede mabene pegi choiti ka gu chero gi luo ka mo ni chale we ni ti guest of honor ka mo ni gi luo ni la dit ka occasion mo gi mo ti atime gi luo ye gima en timo ka oneno nyako maleng mutimo presentation gwa mabe nyola miel mo mielo mabe maleng nyako maleng mo lunge no put lake chui chak kuman ki chwalu en lating ki bego gini lating bag di wa chero gamo nama pa nyako enyo gima do bitime ngarange pe an pa merwai ne pia no party kunu ka confirm the rest of the answer inde winyu no kitemo kumano kwa nyako no tika dang o gini kon kumana kwa nyoka ba ko e kon ngo nyeni tirkin pe pa mer donye man tim malutela chulu wakere gi tim igamo la tien magang bera skyri kekene doget ka go factory lu tijme ye weng lu rock munu gi tim kan wun lu bol kui win loken ki gang mabe wa ne kon ke lockdown ke loki pe district achele ken district yo weng maurine makite pe nione oloke to toile muguma dong gitamani gitika chamu kono gien gidi chamane e chayo bendo ki iliak gimer gi chammi joni enni chayo ki kono magi aga chamu chayo ki kar ka kono chayo ti loka tunka kono ri loka tunkuja na kan chamu chayo ni dong waj e mer kono malim ingol kono ngi red gio neno kidong wun lok ma gi bod wun do teder fudang ngem bodu o waji ni joni eni lu lek diemu ke lu diengi ngomwane dongu a wa wai ni ku a la dillo bo ye gitika a mo kene do ko gwo ni ku gwo dienwu chak obe doku be kwil gitika char yu chak gitika char iwa chak doku be kwil ki we joni kong dongu wek ngom ki wek gin wengu a muno dia gwo mo kene ni gitika gwo dienwa waj kuma poya eni ki kwanyo ki gang achuli ngoche waj kuma ki kwanyo ki gang kong joni kong nongu a kedi matika gwo die ma mekwani kong beno ngulo poli wari guchi to kong guchi yue kani no wa mergu duka gwo die ma no kong nong wa settling la chen pay chawan lok malit eginu tegi kum lok ke kuma ana fo ma tek en ana chela julu ma mekuni ena chwala dwana wun lu tedero win loke mabe ngat matik smartphone wek mamano win loke wek babano win neru win wayo win umeru win la meru win loke ana fo matek lu ba met yugo